zvok. Ne, čakaj. Ti. Kaj? Povej, kaj je tisto, ki moraš reči. Tišina. Snimamo. Kamera. Teče. Akcija. Akcija. Akcija! Akcija! Nahajamo se v studiu Luxus Produkcije oziroma Društva zaveznikov mehkega pristanka. Ok. Tako malo od teh stvari. Vidim, da vas zelo zanimajo. Zdaj me zanima, če ima kdo še kako novo idejo. Otroci so super. Jih je 10, 11, včasih 9, čisto odvisno od dneva, odvisno od njihovih ostalih aktivnosti, ki jih imajo med zimskimi počitnicami, ampak večinoma jih je tam okoli 10. Tako da so pa prihajajo iz Brežic, iz Krškega oziroma iz okolice. Se slišal pol lote. Soy ahora mentora, empecé siendo mentora de un grupo de chicas y al segundo día o así, pues a una de ellas le surgió una idea nueva, entonces empezamos con dos proyectos a la vez. Uno de ellos es Le Potaniuse, va a ser el nombre, y trata de una niña que está todo el día mirándose al espejo y llega un día que se le rompe, pasa una, se le rompe y le aparece un monstruo y se da cuenta de que la belleza no lo es todo. Y el otro es de 3 hermanas que están todo el día discutiendo, entonces pues llega un ladrón a casa, entonces se asustan y se dan cuenta de la importancia de las hermanas y tal. Režiser. Snemalec. Kdo še? Igravci. Nekdo, ko pripoveduje zgodbo. Zvodovalec. Ja. Nekdo, ko bo to zmontiral. Kdo je to? Montažer. Montažer. Delo poteka v skupinah, se pravi je več skupin in vsaka skupina ima svoj projekt, svoj film. 5 filmov mislim, da bo na koncu nastalo. Šina snemamo. Action. Está bien que en poco tiempo, en 5 días, como una especie de maratón, ven el resultado concreto de algo que hacen. Quiero decir que empiezan el primer lunes con una idea pequeña y el viernes ya tienen un resultado. No es una cosa como estudiar para un examen, apruebas el examen y es como ¿de qué me sirve esto? Sino que tienes un vídeo de 5 minutos o 3 minutos o 7 minutos con una cosa que has hecho tú y que es reconfortante, de cierta manera. Super je biti na delavnicah, super je voditi delavnico, ampak zna biti zelo naporno, tako da sem na koncu že zelo utrujen, ker so otroci zelo aktivni in moraš skozi malo skakati sem ali tam in tako. Je pa super in zelo fajn se imamo. Odlično! Bravo, bravo.